чемпионӣ дар мавсими имсола мубориза дорад, яъне таваҷҷӯҳ мекунем ва ба он дастае ки дар зинаи охири ҷадвал қарор гирифтааст тими Панчер, ки ин даста метавонад мавқеи худро нигоҳ дорад ё на. Инро вақт нишон медиҳад ва имрӯз мебинем ки дар муқобили дастаи Равшан ба чӣ натиҷа ноил мегардад бошгоҳи футболи Панчер. Панчер воқеан ҳам даврҳои охир бисёр хуб бозӣ кард ва метавонист ҳатто имтиёз ба даст оварад муқобили дастаи Вахш ва ҳатто муқобили дастаи Истиқлол ҳам. Аммо ҳоло ваз куллан дигар аст. То анҷоми мавсими имсола даврҳои ба шумор ҳам боқӣ мондааст ва мебинем ки Панчер аз уҳдаи вазифаҳои худ баромада метавонад ё на. Вале дар умум бояд гуфт ки Панчер аз оғози мавсими имсола хеле зиёд ба ҳарифон имтиёз дод ва ба ин хотир мавқеашро дар ҷадвали мусобиқа ҳоло хуб ишғол карда натавонист. Гузашта аз ин дар трансфери тобистона ҳам қариб 80% бозингарон рафтанд ва боз бозингарони нав ба ҳайти дастаи хуб Равшан даъват шуданд. Акнун ҳоли ҳозир ба дастаи Панчер шояд боз лозим аст ки натиҷаҳои хубтар дар даврҳои боқимонда ба даст оварад. Ба ҳар сурат ҳоло агар дар бозиҳои боқимонда Панчер натиҷаи хуб гирад, имконият ба ҳар сурат фикр мекунам ҳаст, чунки Ҳулбук ҳоло аз ин даста як зина боло месад, 11 имтиёз дорад ва худи Панчер 3 хол дорад. Равшан дар зинаи чорumi ҷадвали чемпионати Лигаи олии футболи кишвар аст бо 28 имтиёз ва бо фарқияти 3 имтиёз камтар аз Истиқлол ки як зина болотар меистад. Дар сурати пирӯзӣ дастаи Равшан мавқеашро хеле наздик хоҳад кард ба 3 дастаи аввали ҷадвали мусобиқа. Хуб, Саидҷон Зайниддинов, дӯстони азиз, нафаре ки бозии ниҳоии ҷоми кишварро ҳакамӣ кард, ҳоло дар бозии имрӯза ҳамчун довари асосӣ хоҳад буд. Мо ба ҳайти доварон ҳам барор мехоҳем. Ба Саид Зайниддинов имрӯз Шарифбек Нуриддинов ва Рустам Нурматов кӯмак мекунанд ва ҳамчунин Ҳамза Шоимардонов ва Шарифбек Нуриддинов доварони канорӣ ҳастанд. Рустам Нурматов довари чаҳорум дар бозии имрӯза фаъолият менамояд. Хуб, дӯстони азиз, дастаи Равшан бо либосҳои сафед ва Панчер бо либосҳои сабз ҳунарнамоӣ мекунанд ва ҳоло ба ҳар ду даста мо дар оғози гузориш барору муваффақият таманно мекунем ва бовар дорем ки бозӣ хубтару беҳтар сурат мегирад. Хуб, биёед таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳайати дастаҳо, ба ҳайати дастаи албатта Равшан ва ба ҳайати дастаи Панчер. Сараввал соҳибони майдон ҳайати дастаашон чунин аст. Дарвозабон рақами 55 ва капитани даста албатта Евгений Гриценко аст. Дар хати муҳофиза рақами 14 Бахтовари Хуршед, рақами 26 Андрей Маркович, рақами 74 Сорбон Хиёсов, рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода аст. Дар маркази майдон Салоҳиддин Ниргашев таҳти рақами 80, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 5 Ҷамшед Махсумов, рақами 7 ин Амирҷон Сафаров, рақами 21 Шериддин Бобоев ва рақами 25 Аянвале Олаулува дар хати ҳамла бозӣ мекунад. Сармураббии ин даста Дмитрий Черешев ки дар экранҳои мо шумо аст ва чанд лаҳза пештар мо ҳам гуфтагӯи мустақим доштем бо сармураббии дастаи Равшан. Ӯ гуфт мо албатта кӯшиш мекунем ки то анҷоми мавсими имсола натиҷаҳои хуб ба даст оварем. Хуб, ҳайати дастаи Панчер дар бозии имрӯза дарвозабон Петр Саркодӣ таҳти рақами 24, дар хати муҳофиза рақами 17 капитани даста Равшан Азизов, рақами 19 Фирдавс Алиназаров, рақами 55 Иззатулло Рӯзиев, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, дар марказ рақами 12 Муҳаммад Буризод, рақами 14 Аббос Андалебов, рақами 10 Муҳаммад Расул Динаев, рақами 20 Нитенгу Дориан, рақами 70 Рустам Кучкаров ва рақами 99 Ҳасанбой Қаҳоров. Сармураббии ин даста Алиризо Аскари мебошад, вале ҳоло коргардон ӯро барои мо шумо нишон надод ки дар курсии тими Панчер ҳаст ё нест.
дар маркази майдон ҳол футболбозони дастаи равшан абдурахмон нозимов ба солидин гашев кӯмак мекунад. албатта бо омадани Димитрий Черчев бозии дастаи равшан тағйир ҳам ёфт. як футболи хеле зеборо ҳам бо иштироки бозигарони дастаи равшан тамошо кардем ва ҳоло ҳам карда истодем, аммо баъзе мушкилиҳо ҳаст ки равшан бартарии худро аз даст медиҳад, ки ман фикр мекунам Черчев ин чизро хеле хуб дарк мекунад ва ҳатман натиҷаҳои хуб ба даст оварда метавонад. дар ӯ агар мо таваҷҷӯҳ кунем, футболбозони дастаи равшан ҳоло ба дарвозаи ҳарифон 20 тӯб заданд ва 11 тӯб сар доданд. баъд аз тими Истиқлол дар зинаи дуввуме иста дастаи равшан аз ҳисоби кам сар додани шумораи голҳо дар мавсими имсолаи мусобиқа. و این سرمربی دسته پنچر است. علیرضا عسکری گفتیم که در میانه موسم با احتی دسته پنچر اومد و تا یک اندازه بازی پنچر هم بهتر شده ایستاده است، معلوم است. ولی فکر میکنم حالا اندکی دشوار است برای این دسته که باز از تخمین جدول با زینه‌های بالای برآید. با تو فلوزن دسته روشن عبدالرحمن نظیمов. حالا یک امکانیت برای دسته روشن. ادامه حمله دسته پنچر و قاعده بازی ویران میشه. ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران دسته پنچر. قاعده بازی ویران کرده شد. واقعا هم از جانب سلمان غیاسов نفری که در بازی گذشته دسته روشن در لحظه های آخرین تیمش را از باخت نجات داد و نخترش گل دومی دسته روشن را به دروازه حاصلات زد و به این ترتیب یک امتیاز آورد به دسته روشن. حالا وضعیت استانداردی ضربه جانبی دروازه یوگنی گریتسنکو، ولی این ضربه چندان خفناک نبود برای دروازه‌بان اوکراینی دسته روشن. سلمان غیاسов پس با مرکز اینجا شریدین بابویف بود و توپ را با فوتبالبازان دسته پنچر. جمشید مخصومov
дар даври 17 чемпионати мамлакат гуфтем ба ғайр аз бозии марказӣ вахш клуби марказӣ вардиш артиш ки пагоҳ сурат мегирад, мо шуморо боз рақобатҳои дигар интизор ҳастанд. Саркарда аз рӯзи душанбе мешавад албатта онҷо 22 сентябр дидори дастаҳои хуҷанд ҳулбук, пасон исхата регар тадас ва баъд истиқлол барқчӣ истаравшан ҳосилот. бозии истиқлол барқчӣ ва истаравшан ҳосилот рӯзи 24 сентябр ба нақша гирифта шудааст. Махсумов партоби хеле баланд ба канори рост. Маркович имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи равшан буд, аммо дар ин вазъият дарвозабони тими Панчер Петер Саркодие ин вазъиятро бартараф кард. ва ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи равшан. пас ба марказ Сорбон Ғиёсов, Андрей Маркович, Абдураҳмон Нозимов, Евгений Гриценко, бозингарони дастаи Панчер байни худ машварат мекунанд. умуман агар ба ҳайти дастаи Панчер назар афканем, футболбозоне ҳастанд ки таҷрибаи бозиро дар бошгоҳҳои дигари футболи кишвар доранд. худи Равшан Азизов чанд сол дар ҳайти дастаи вахш бозӣ кард. Фирдавс Алиназаров ҳам ҳамчунин, Иззатулло Рӯзиев таври мо рӯи шумо хуб медонем, ҳатто дар клуби марказӣ вардиш артиш бозӣ мекард, дар лигаи олӣ ва чанд тими дигар. боз инҷо футболбозоне ҳастанд ки таҷрибаи хеле баланди бозиро доранд. ва фикр мекунам ҳоло дар бозии имрӯза онҳо метавонанд ба Равшан мушкилиҳо эҷод кунанд дар сафар, вале вақт нишон медиҳад, чунки вақти охир бозии дастаи Равшан хеле хуб ҳам ба назар расида истодааст. Сорбон Ғиёсов, Ҷамшед Махсумов, Шеридин Бобоев. ҳоло бозингари рақами 21 дастаи Равшан аз пой меафтад. ӯ ҳамчун ҳамлагар аст, вале дар хати нимуҳофиза бозӣ дорад. шояд ин дастури худи сармураббии дастаи Равшан бошад. Аянвале Олаулува. ҳоло пас ба Ҷамшед Махсумов, партоб ба ҷаримагоҳи тими Панчер ва ин вазъият аз сӯи меҳмонон бартараф мешавад. Алиҷон Караматуллозода ва довар ишора мекунад ки шояд ту ба дасти муҳофизатгари тими Равшан расид. бо ту боз ҳам футболбозони дастаи Равшан мазарат Панчер буданд ва акнун Сорбон Ғиёсов ин вазъиятро бартараф кард. агар мо бозии аввали дастаҳои Равшан ва Панчеро ҳоло бубинем, то як андоза гуфта метавонем ки дар марҳилаи аввали мусобиқот дастаи Панчер он қадар
натиҷаҳои хуб ҳам гирифта натавонист. вале вақтҳои охир Панчер метавонад як ҳарифи нобоб барои дастаи Равшан бошад, чунки мо дар даври шашум вақте бозии дастаи Панчер ва Равшанро дида будем, онҷо Панчер аз Равшан як имтиёз гирифт ва маҳз Панчер буд ки имтиёз гирифт аз Равшан. барои ҳамин ҳоло мебинем ки ин дафъа ба чӣ натиҷа ноил мешаванд бозингарони дастаи Панчер. имрӯз футболбозони дастаи Панчер бо тарҳи 4-4-2 бозӣ доранд ва дастаи Равшан ҳам ҳамин гуна. На, дастаи Равшан бо тарҳи хуб аслан барои мо коргардон нишон дод 5-3-2, аммо на, ин тавр нест. дар дифои марказ мебинем Сорбон Ғиёсов бозӣ мекунад ва Алиҷон Кароматлузода аз канор Маркович ва аз канори чап Бахтоварӣ Хуршед. Абдураҳмон Нозимов дар маркази майдон. Салоҳиддин Нергашев, Алиҷон Кароматлузода, тӯпура зери назорати футболбозони дастаи Равшан. Маҳсумов, Бобоев, Сорбон Ғиёсов, идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Равшан бенатиҷа ба поён мерасад. 1 дақиқаи 15 наздик мешавад, вале ҳоло ягон вазъияти хафноки голзанӣ ба назар намерасад. Алиҷон Кароматлузода, ҳаво ҳам хеле гарм аст дӯстони азиз, вале хуб аст ки бисёре аз вартишгоҳҳои мо, майдонҳои футболи кишвар ҳоло бо нурафканҳо муҷаҳҳаз шуданд ва дар ин вақту дар ин соат бозӣ кардан хеле ва хеле қулай ҳам ҳаст. ва як вазъияти хафнок дар назди дарвозаи Равшан. дӯстони азиз, мутаваҷҷеҳ шавед ки дар ин ҳолат чӣ гуна имконият буд барои бозингарони дастаи Панчер. хеле фурсати хуб ҳам буд, аммо ба ҳар сурат дар ин ҳолате ки ба миён оварда шуд муваффақ шуда натавонист бозингари дастаи Панчер ва Ғиёсов саривақт тӯбро дур кард аз назди дарвоза. агар на ҳисоб аллакай кушода мешуд дар бозии имрӯза. Рустам Кучкаров чунин имкониятро дошт. ҳоло ба нафи бозингарони дастаи Панчер.
حمله دسته پنچر به نتیجه ساربان قیاسف باز هم خودیون علی جان کرامتلوزاده پس به کنار امکانیت ادامه حمله برای فوتبالیستان دسته روشن بود اما به نتیجه. حالا ما برتری دسته روشن رو ندیده ایستادیم. هفتاد یک بر 29 فایزی داره کردن توپ. شنیدیم بابایف аянвали олалува имконият пас ба канори рост ҷамшед махсумов ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи тими паншер фурсат ҳоло барои бахтовари хуршед зарба аз масофаи дур имконият барои маркович тӯб боз ҳам берун шудааст ҷаримагоҳи дастаи паншер. معلوم میشود که حمله‌گر دسته روشن اندکی آسیب گرفته است. این هم پرتابی جمشید مخصومов بود که فوتبالیستان روشن و توپ رسیدن نتوانستند. خب ضربه جریمه‌ای برای میزبانان. ضربه از مسافه دور ولی توپ با دیوار دفاعی دسته پنچر برمیخورد. عبدالرحمن نوزیمов و باز هم ضربه جریمه‌ای بوده است. اینجا بازیگر رقم 20 دسته پنچر نتانگو نیتنگو دوریان با قاعده ویرانکنی راه داده است. خب یا توجه میکنیم بار دیگر با ضربه جریمه‌ای و این دفعه جمشید مخصومov در نزد توپ است. داور اجازه نداده است برای اجرای ضربه. همون حالتی که جمشید مخصومov را از پای افتانید و با آن هم متوجه شده. با داور اشاره هم میشود. خب یا توجه میکنیم
ба зарбаи ҷаримавӣ партоф ба ҷаримагон имконият барои тими равшан, вале садои шакиловар баланд шуд. Барвақт фикр мекунам Амирҷон Сафаров садои шакиловарро нашунид. аз ҳамин хотир ба ҳар сурат то ҳамин лаҳзаҳо мо чандон бозии ҷолиби ҳар ду ҷонибро надида истодаем. садои шакиловар барвақт буд аз ҳамин хотир футболбозон ҳам дар ҷои худ истоданд. خب بیاید توجه بکنیم با ضربه جریمه‌ای فوتبالبازان دسته پنچر در نزد توپ اینک فردوس علی نظرов و اینچنین محمد رسولالدیناев قرار دارند. ҳоло сарҷон зайнинов ба ёрдамчуни худ инҷо гӯш меандозад. хуб, фирдавс алиназаров боқӣ мемонад дар назди тӯб ба муҳофизатгари дастаи панчер. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбае ки ӯ иҷро мекунад. зарбаи фирдавс алиназаров, вале хато буд. тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун рафт. ҷамшед махсумов, алиҷон кароматлузода, махсумов имконият барои дастаи равшан ва зарбаи аян, вале олаулувам тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷии футболбозони дастаи равшан. партоф хеле баланд ва зарба ҳам зада шуд. дарвозабон дар ин вазъият бартараф кард Салоҳиддин Эргашев. ҷамшед махсумов ирсоли навбати ӯ ва тӯб болотар аз дарвозабони дастаи панҷшер аз майдон берун шуд, аз паҳлӯи дарвоза.
اگر اندک ضربه جمشید مخصوموف جانبی دروازه میرفت شد با این چند قدمی که دروازه‌بان پنچر بیرون گذاشته بود تو وارد دروازه میشد. Одинаев пас ба футболисти дастаи равшан буд. ҳамлаи дастаи панчер қатъ шуд. ҷамшед махсумов Alijon Karmatulzoda, Sorbon G'iyosov, Jamshed Mahsumov. Imkoniyat برای فوتبالزن دسته پنچر از مرکزی میدان. مخلصانی دسته равшан حالا در ورزشگاه دعوا دارند که باید بازی کنند دستان. شاید از بازی دسته равшан چندان قناعتمند هم نیستند در طرفداران این تیم. خب ضربه جریمه‌ای برای دسته پنچر باز هم فردوس علی نظرов. امیرجان سفارов در کنار میدان. حالا حمله‌گر دسته равшан حمله رو ادامه میدهد. به توجه میکنیم توپ رو نگاه می‌دارد. پرتابی خیلی بلند جانب صلاح‌الدین ارگاشев. توپ از بازیگری دسته پنچر نگذاشت. سوربون غیاسov، ارگاشев، مارکویچ. دقیقه 30 بازی. ادامه حمله بازیگران равшан ولی تو باز با دستی دروازه‌بان رفت. جمشید مخصومov، شریدین بوبویف در مرکزی میدان. نوزیمov پاس به کنار چپ ولی اینجا کسی نیست و استثنای بازیگری دسته پنچر محمد رسول دینایف. جمشید مخصومov، نوزیمov بازیگزاری فوتبالزن دسته равшан ولی پاس نیست از جانب سفارов. دوباره توپ رو میگیرن بازیگران دسته равшан. حالا سرعت خیلی هم بلند. به توجه میکنیم بختیوری خورشید بود با یک حرکت های خوبش با جریمه‌گاه نزدیک شد. ارگاشев
Зурбон Ғiyосов, Ҷамшед Махсумов, Андрей Маркович, ба нафи бозингарони Равшан. خیلی زیاد حرکت دارن بازیکنان روشن، ولی در خط حمله وضعیت‌های خوبی گلزنی به میان آورده است. артур маркович ба ҷаримаgoҳи тими Панчер. алиҷон караматлозода хато мекунад муҳофизатгари дастаи Равшан ва аксулҳамлаи тими Панчер ва инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад ё на? довар ишора мекунад ки аз рӯи қоида алиҷон караматлозода тӯбро гирифтааст. پس بسیار خوبی عبدالرحمن نظیمов، سفارов، ергашев, نظیمов، маркович, ҷамшед махсумов, маркович, салавиддин ергашев. با جریمه‌گوی دسته پنچر به نتیجه اصلا در موسم امسال روشن یکشنبه بازی‌هایی داشت که امتیاز از دست داد و این باعث موقع خوب نگرفتن این دسته در زمینه‌های بالای جدول شد. مثلا مساوی با دسته ایستر روشن خوب بعدم بخت از اسخاتا باز نتیجه های دیگری که در ادامه فوتبالبازی دسته روشن شاگردان دیمیتری چرشف داشتن. مساوی با دسته پنچر مساوی با دسته گلبوک حتی در همین میدان 0 بر 0 مساوی با کلوب مرکزی ورزش ارتش و همه این بازی‌ها در مرحله اولی مسابقه صورت گرفتند که با از دست دادن امتیازها برای دسته روشن جنبش شد و حتی شکست از وحش در مرحله اولی مسابقه. نظر به مرحله دوم در مرحله اول امتیازها را زیادتر از دست داد تیم روشن. در مرحله دوم می‌بینید غلبه بر ایستاد روشن با حسابی 3 بر 1. بعداً مساوی با اسخاتا اینجا هم امتیاز از دست داد تیم روشن. دوباره حمله دسته روشن مساوی با دسته ریگر تداس مساوی با حاصلات در دوره گذشته مسابقه. اگر در ادامه رقابت با روشن نتیجه خوب نگیرد امروز مقابل پنچه در دوره 18 در مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش در دوره 19 در رقابت با برقچی در دوره 20 البته بازی با استقلال و در دوره 21 با 21 و 22 با وحش و گلبوک. ادامه حمله بازیگران دسته پنچر باز یک عملکرد دیگر عبدالرحمن نظیمов بازیگر رقمی 99 دسته پنچر حسن قهارов تلاش میکنه در کنار میدان
ӯзбекистони дастаи панчер аст. Холас он легионероне ки дастаи панчер дорад 4 тоаш дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунанд. Дарвозабон нимуфизатгар Натангу Тенгу, хуб баъдан Рустам Кучкаров ва инак ҳамлагар Самвел Қавлов. зарба Иззатилlo Рӯзиев аз майдон берун мешавад. эътироз мекунад ҳоло Черишев ба шогирдонаш ки чӣ гуна бозӣ карда истоданд. дар курсии эҳтиёти дастаи Равшан Черишев дорад футболбозоне ки метавонанд бозиро куллан дигар кунанд. Муҳсин Абдуғафуров, Азизбек Ҳаитов бозигарони хуби тими Равшан дар захира ҳастанд. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи панчер дар ин вазъият онҳо фурсат пайдо карда истоданд. Абдураҳмон Нозимов Махсумов талош мекунад. Аян Валеев ва инҷо зарбаи дарвозабони панчер. Махсумов Сормон Ғиёсов Ҷамшед Махсумов Салвин Эргашев дастаи панчер бисёр ҳунарнамои Натангу паси ӯ ба канори рости майдон. идомаи ҳамлаи дастаи панчерро мебинем. касе бояд кӯмак кунад ба ин бозигари канори тими меҳмон ва Саид Занинов садои штакашро баланд мекунад ки дар ин вазъият қоидаи бозиро Муҳаммадрасул Одинаев вайрон кардааст. Бобоев Алиҷон Караматлозода Абдураҳмон Нозимов партоби хеле хуб имконият барои бозигарони дастаи Равшан. ҳам дарвозабон ва ҳам муҳофизатгари дастаи панчер осеб гирифтанд. ба кӯмаки табибон ниёз дорад.
анбӯҳи зиёди мухлисонро мебинем дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб. Исоиса шумораи мухлисон ҳам зиёд шуда истоданд. ҳоло дар ин вазъият бубинед Черешев мефаҳмонад ба футболбозоне ки бояд чӣ кор кунад. ин ҳамон имконияте ки буд ва зарба ҳам пас аз садои иштираки довар анҷом шуд аз ҷониби Амирҷон Сафаров. доварам ишора карда буд ки қоидаи бозӣ муқобили муҳофизатгари дастаи Панҷшер вайрон шуда. Алиҷон Караматлузода Махсумов хеле баланд зарба зада мешавад, вале ту аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. 1 дақиқаи дигар то фарҷоми нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст. ҳисоб 0-0. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Панҷшер ҷоизатулло Рӯзиев ба ҳамла ҳамроҳ мешавад. ва туп аз майдон зада берун карда шуд. довар ба назарам зиёда аз 2 дақиқа вақти иловагӣ ҳам медиҳад. барои ҳамин фурсат ҳаст барои бозигарони равшан ки ҳоло то лаҳзаи охири мубориза баранд. барои кушодани ҳисоби бозӣ партоби Махсумов, Амирҷон Сафаров. инҷо дақиқ буд ки Сафаров бо 2 даст ҳила кард футболбози дастаи Панҷшерро, вале 2 дақиқа илова карда мешавад. баъзан вақт футболбозон гуноҳи худро ба инобат намегиранд. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин фурсат. Амирҷон Сафаров халал ворид кард ба муҳофизатгари тими Панҷшер. Эргашев Салоҳиддин Эргашев, Сормон Хиёсов, Ҷамшед Махсумов, Алиҷон Караматлузода, думои ҳамлаи дастаи Равшан,
мартаби Бахтовар Хуршед аз аут. сонияҳои ба шумор боқӣ мемонад то фарҷоми 2 дақиқа илова кардаи довар Саёр Зайниддинов. як имконият ҳаст барои бозигарони Равшан, Абдураҳмон Нозимов ва дарвозабон тӯбро дошта мегирад. Садои иштаки довар Саёр Зайниддинов аз анҷоми нимаи аввали бозӣ дарак медиҳад. 0-0 дӯстони азиз, бозии аввали даври 17-уми чемпионати мамлакат миёни дастаҳои Равшан ва Панчер дар қисми аввал поён меёбад. Баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуввуми бозӣ.
دوستانی عزیز برمیگردیم با قسم دومی بازی بین دسته‌های روشن و پنچر. این بازی اولی دور 17 چمپیونات مملکت است که با اشتراک این دسته‌ها در شهر کلوب جریان دارد. بعد از قسم اولی بازی حساب 0-0 کشیده نشده است و اکنون ما شما را قسم دومی رقابت انتظار است و قسم دومی رقابت تا یک اندازه حل کننده هم هست، هم برای دسته روشن و هم برای دسته پنچری جلال‌الدین بلخی. و عموما دوستان عزیز گفتن با مورد هم هست که در موسم امساله چمپیونات مملکت دسته که زینه آخر رو در جدول مسابقه به دست می آورد به طور یعنی مستقیم از لیگ اولی به لیگ یکم می رود و دسته که یک زینه بالاتر قرار می گیرد، زینه 11 رو اونها با دسته دومی لیگ یکم مملکت در بازی رفت و برگشت برای رویت به لیگ اولی مبارزه میبرند. حالا فرصت برای دسته روشن در آغاز قسم دومی بازی و دیدید که چگونه فرصتی خیلی مناسب هم بود برای صاحبان میدان، اما
зарба хубтар зада нашуд ва ин ҳам Салоҳиддин Эргашев буд, бозингери рақами 80 ки омода набуд барои иҷрои зарба ва ба ин тартиб ин фурсат аз даст рафт. Хуб, дар оғози қисми дуввум ҳеҷ таъхироте нест дар ҳайати дастаҳо. Биёед бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Равшан ва Панчер. Сараввал ҳайати дастаи Панчерро бораи шумо муаррифӣ мекунем, чунки меҳмонон ҳастанд. Дарвозабон Петер Саркодиев, дар хати муҳофиза Равшан Азизов капитани даста, Фирдавс Али Назаров, Иззатулло Рӯзиев ва Шерали Қурбонбой Шералиев. Дар маркази майдон Муҳаммад Буризод, Аббос Андалебов, Мамад Расул Удинаев, Нтангу Нитенгу, дар хати ҳамла Рустам Кучкаров ва Ҳасанбой Қаҳоров. Сармураббии даста Алиризо Аскари, мураббии эронӣ мебошад. ҳайати дастаи Равшан мизбонон дарвозабон ва капитани даста Евгений Гриценко, дар хати муҳофиза Бахтовари Хуршед, Андрей Маркович, Сорбон Ғиёсов ва Алиҷон Кароматуллозода. Дар маркази майдон Салоҳиддин Эргашев, Абдураҳмон Музимов, Ҷамшед Махсумов, Амирҷон Сафаров, Шериддин Бобоев ва дар хати ҳамла Аянвали Олаулува бозӣ мекунанд. Сармураббии ин даста Дмитрий Черишев, мураббии футболи Русия аст ва Черишев соли аввалини фаъолияти худро дар бошгоҳи футболи Равшан пушти сар карда истодааст ва ин мураббии бисёр маъруфи футболи Русия як муддат ба ҳайси чемпионаи Эмери дар бошгоҳи футболи Севилия ҳам фаъолият карда буд. ин сол бо Равшан ният дорад ки натиҷаҳои хубро дар чемпионати мамлакат ба даст оварад. ҳоло натиҷаи Равшан хуб нест. онҳо аз як мусобиқа ҷоми Тоҷикистон бенасиб монданд дар мартаби плей-офф ва натавонистанд то ба финал раванд. акнун дар доираи бозиҳои лига шонси асосии дастаи Равшан ин ба даст овардани яке аз мақомҳои ифтихорӣ аст. ҳоло 28 имтиёз дорад тими Равшан ба даст 16 бозӣ дар зуми чорум аст. агар гуфтем имрӯз натиҷаи хуб ба даст оварад, он ро мавқеаш беҳтар хоҳад шуд, вале ду бозии охирро бо натиҷаи мусови ҷамъбаст кард тими Равшан муқобили Регар Тадас дар майдони худ ва муқобили ҳосилот дар сафар. вагарна Равшан метавонист мавқеашро болотар барад дар ҷадвали мусобиқа. ва Регар Тадас ҳам баъд аз пирӯзие ки дирӯз бар Иста Равшан дошт наздик мешавад ба дастаи Равшан. ҳоло дар ин давр Регар Тадас боз бо Исхата бозӣ мекунад ва он ҳам дар сафар. идомаи ҳамлаи дастаи Панчер, партоби хеле баланд вале бенатиҷа. Панчер 4 бозии охири худро бо бохт анҷом додааст муқобили гурӯҳи марказии варзиш Артиш, Барқчӣ, Истиқлол ва Вахш. хеле наздик буданд дар даври гузашта барои гирифтани ҳатто як имтиёз, вале муваффақ шуда натавонистанд. Салоҳиддин Эргашев тӯбарои фурӯзони дастаи Равшан бенатиҷа анҷом ёфт ва инҷо пас ҳам чандон хуб сурат нагирифт аз сӯи бозингери рақами 12 дастаи Панчер Муҳаммад Буризод, Мамад Расул Удинаев, Аббос Андалебов ва хато аз сӯи футболбози дастаи Равшан муқобили Аббос Андалебов анҷом шуд. Аббос Андалебов як футболбози бисёр хуб ҳам дар ҳайати дастаи наврасони кишвар, дар ҳайати дастаи ҷавонони кишвар аст буд ва вақтҳои охир мебинем ки Аббос Андалебов дар ҳайати дастаи Панчер бозӣ дорад. таҷрибаи бозиро дар дигар бошгоҳҳои футболи кишвар ин бозигари 20 сола дорад, аз ҷумла дар Файзган, дар худи Равшан бозӣ кардааст Аббос Андалебов ва дар клуби маркази варзиш Артиш, дар Коктош, ҳоло дар Панчер бозӣ дорад. маҳораташ бисёр хуб ҳам ҳаст. ҳатто ӯ говталаби асосӣ ҳам буд барои шомил шудан ба ҳайати дастаи Олимпии кишвар, вале сармураббии тими Олимпии кишвар ин бозигарро ба ҳайат ҷалб накард. ҳоло бо ту бозигарони Равшан Салоҳиддин Эргашев
ادامه حمله دسته روشن. پرتاب خیلی بلند بود. ارگاشف برصورت نتیجه مساوی برای فوتبالبازان دسته پنچر هم بسیار خوب. چون به نظرم در دسته پنچر هم شاید در مدیریت این تیم یکان کارمند حفظ خوب هم هست. به نظرم که اونجا در یک صف با کارمندان عموما هیئت مربیان و بازیکنان احتیاطی نشستند. حالا ادامه حمله دسته پنچر و یوگنی گریتسنکا توپ رو داشته میگیرد. علیجان Karamatlızo'da Jamshid Mahsumov Alijon Karamatlızo'da Ayan Vali Olauluva و توپ رو در روبروی بازیکنان پنچر از دست داد ولی حمله دسته روشن میتواند ادامه کند. ضربه را منتظریم و چگونه فرصت رو اندری مارکوویچ از دست میدهد. بهترین شانسی گلزنی برای دسته روشن در دقیقه 54 بازی. محافظتگری کناری راست دسته روشن اندری مارکوویچ خیلی امکانیت خوب داشت. پس شدیدیم با و حرکت های مارکوویچ اما ضربه همون طور رسیده شد که در زمان امکانیتی قلعه گرفتن آن را داشت. ارگاشف محسوموف مارکوویچ مرتبه خیلی بلند و باز هم در زبانی پنچر در زبانی دسته پنچر 27 ساله است از کشور گانا. او قبل از آمدن در پنچر در یک دسته کشور گانا بازی کرده است ولی اون هم سال 2021 و تمام چند سال اخیر در یگان دسته پروفسیونالی هنرنمایی نکرده است. آخرین دسته او دریمز اف سی از کشور گانا که در پرمیر لیگ گانا بازی میکند. ولی تمام چند سال اخیر بعد از این باشگاه او در یگان تیم هنرنمایی نکرده است. در حیط دسته پنچر شماره چنین فوتبالبازان خارجی خیلی زیاد هستند که ما در موردشان گفته گذاشتیم. حالا در خط حمله این دسته رستم کوچکارف بازی میکنند، بازیگر 25 ساله ازبک، ولی او در پیش از پنچر در حیط دسته وخش بود و پیش از آن در چمپیونات قرقیزستان بازی کرده است. در حیط دسته اندیجان هم بازی کرده است. دست پروری باشگاه فوتبال اندیجان می باشد. در اون در حیط دسته پنچر 4 فوتبالباز از ازبکستان، یک بازیگر از ایران
як бозингар аз Гана, якто аз Камерун, дуто аз Камерун нардамоӣ мекунад. Худовари Хуршед, Алиҷон Караматуллозода, пас ба марказ ба мавқеи олӣ ва ба мавқеи хулӣ. Боз ҳам идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, пас ба Бубоев, имконият барои Шеридин ва гузариши ӯ, аммо ишора мешавад ки туп аз майдон берун шудааст. баъд аз зарбаи Шеридин Бубоев туп ба рӯи дарвозабони дастаи Панчер расидааст. хуб бибинем ки туп аз майдон берун шуд ё на. Бале. Димитрий Чернышев дар экранҳои мову шумо. Шералиев партоби ӯ ба хати ҳамла, вале инҷо бозингарони дастаи Равшан тӯбро мегиранд. қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбози рақами 70 Рустам Хучкоров вайрон карда мешавад. дақиқаи 60-уми бозӣ ҳам наздик шуда истодааст. тамошобинони азиз, ҳисоби бозӣ 0-0. кушода нашудааст ва мо мунтазири гол ҳастем дар бозии имрӯза. агар футболбозони дастаи Панчер аввалиншуда муваффақ шаванд, ин дар бозӣ як шомоти дигар зам мекунад. барсоат волейболист дар хати муҳофиза бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд бозингарони тими Панчер. ва имкон намедиҳанд ба бозингарони тими Равшан. Бубоев имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои футболбозони дастаи Равшан. Аянвали Улалува довар ишора мекунад ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Равшан Азизов ҳам эътироз дорад. биё таваҷҷӯҳ мекунем. аслан ягон бозингар ба тӯб нарасид, ҳатто капитани дастаи Панчер ҳам. вале баъд аз ҳамин ҳолат довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. Саёд Зайниддинов
خب بیا توجه میکنیم اینجا ازبک ایتوف آماده که دارد برای با میدان برآمدن. خب اینجا داور اجازه میدهد برای انجام دادن تغییرات. فوتبال رقمی هفتم عوض میشود امیرجان سفارов و با جای او عزیزبک حییتوف با میدان میآید. و به نظرم در مرکز میدان حالا برای چرشف یک نفر نرسید که حمله ها رو خوبتر انجام دهد. از همین خاطر امیرجان سفارov رو عوض کرد. جمشید مخصوموف اینجا ضربه بود یا پرتاب که فوزین روشن موفق شده نتوانستند. عزت‌الله روزیف خبری خورشید علیجان کرامتلو زاده عبدالرحمن نظیمов مارکوویچ ادامه حمله فوتبالبازان دسته روشن. اکنون مارکوویچ بیشتر از این جمشید مخصوموف و برخورد حالا در مرکز میدان صورت میگیرد از جانب رستم قوچکارov و مقابل عبدالرحمن نظیمov. داور گوهی میدهد به فوتبالبازی دسته پنچر. توجه میکنیم که او نظیموف در مقابل نظیموف خیلی دخل بازی کرد. پویش رو زیر کرده است ولی حالت محافظتگری دسته روشن خوب است و میتواند بازی رو ادامه دهد. کرامتلو زاده عزیزبک حییتوف پرتاب به سراغ نوانیق. حمله دسته روشن توپ را با سالمین الگاشف ارسال توپ به کناری راست. توجه میکنیم چند نفر در جایگاه قرار دارد. پرتاب هم انجام شد ولی بازیگران تیم پنچر آن را برطرف کردند. خب به هر صورت ما یک بازی خوب رو تماشا نداریم. یک بازی دلگیر کننده هم هست با اشتراک دسته روشن و پنچر، اما فکر میکنم برای هر دسته نتیجه مهمتر است. امروز الگاشف ایان ولی اولاولووا جمشید مخصوموف پرتاب هم سرعتی بلند داشت و هم بلندتر.
қисми зиёди мухлисон ва ҳаводорони футболи дастаи равшан наврасону кӯдакон ҳастанд ки ҳоло коргардон барои мо шумо онҳоро пешкаш карда истодааст. зарбаи дарвозабони дастаи Паншер. Азибек Ҳаитов тӯбравои бисёр хуби ӯ, вале бозингарони дастаи Паншер ҳам бениҳоят олӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. қоидаи бозӣ инҷо вайрон шуд аз ҷониби капитани дастаи Панчер. Seta rivokçavka biyo, Seta rivokçavka biyo, Seta. яке аз бозингарони дастаи Паншер Иззатулло Рӯзиев олоандаке сеҳам гирифтааст, вале фикр мекунам бармегардад баъд аз чанд лаҳза ба майдон. Гриценко, Абдураҳмон Нозимов, Чершев инҷо боз ҳам ишора мекунад ба бозингарон бо рақами 4 ки шояд муҳофизатгаронро дар назар дорад, вале фикр мекунам ҳоли ҳозир барои Черчев муҳим аст ки хати ҳамларо бештар тақвият кунад то ҳамлаҳо зиёдтар шаванд. Абдураҳмон Нозимов, хеле партоби баланд, инҷо дарвозабон бубинед маҳорати хеле баланд нишон медиҳад. Корбонбои Шералиев ҳам осеб гирифтааст ва ҳам дарвозабон наменам бозингарони Паншер ҳоло барои кашол додани вақт ин корро мекунанд ё чизи дигар ки ҳарду ҳам дар замин хобиданд. партоби хеле баланди Абдураҳмон Нозимов буд. خب اینجا در حالتی دستای پنشر بازیگر ایواز خواهد شد. давлатбек سعید امینов آمادگی دارد برای با میدان برآمدن.
خب اینجا بازیگر رقم 88 با میدان میاد و او فوتبال رقم 70 بازیگری ازبکستانی رو عوض میکند. رستم کوچکارов و давлатбек сайдаминов با میدان وارد میشود. تغییرات نخستین بازیگران پنشهر از کنار چپ و ضربه کنجی. این بسیار مهم است برای فوتبالبازان دسته پنشهر در همین لحظه کار کردن ضربه کنجی. هم به نتیجه برای دسته مهمانان پایان می‌یابد، ولی حمله از کنار باز ادامه خواهد کرد. توجه میکنیم فوتبالبازان روشن هم حال مبارزه دارند و این حالت رو در زودترین فرصت برطرف کردند، ولی اندکی بازیگران روشن همدیگر فهمی خوب در پاس‌ها و در آغاز کردن حمله ها ندارند. ادامه حمله دسته پنشهر، پرتاب خیلی بلند و جریمه‌گاه تیم روشن. فردوس علی نظرов، صلاحالدین ارگاشев این حالت رو خوب پای برد. علی جان کرامتلوزاده پرتاب کرامتلوزاده او خیلی هم ضربه سخت و وضعیت دشوار برای دروازه‌بان دسته پنشهر، ولی دروازه‌بان باز هم در جای خود توپ را داشته میگیرد. اگر فوتبالبازان پنشهر این نتیجه رو، یعنی نتیجه 0-0 رو نگاه دارند، اونگاه این میتواند خوب ارزنده هم باشد برای دسته مهمان، چون که فوتبالبازان روشن اونقدر زیاد وضعیت‌های گلزنی به میان آورده ایستادند و در قسم دوم 66-34 فوز ایجاد کردن این توپ. ازبک ایتوف وقتی خورشید پس زمینی او صلاحالدین ارگاشев سارمان غیاسov امکاناتی نباتی برای دسته روشن، پرتاب جریمه‌گاه و ضربه کنجی برای بازیگران دسته روشن است. خب جمشید مخصوموف در نزد توپ است. ضربه کنجی دوم برای بازیگران دسته روشن، ولی فعالیت فوتبالبازان پنشهر در جریمه‌گاه خیلی زیاد احساس می شود. ارگاشев ادامه حمله دسته روشن، ازبک ایتوف
بازیگری دسته روشن هم به نتیجه و انجام می‌رسد. равшан дар умум аз 16 бозие ки дар мавсими имсол анҷом додааст, дар 9 тоаш имтиёз аз даст дод. 2 дафъа яъне бохт дорад, 2 дафъа 3 имтиёзӣ, 6 имтиёз аз даст дод ва 7 маротиба 2 имтиёзӣ, 14 имтиёз. Дар умум 21 имтиёз аз даст додааст равшан дар мавсими имсол. назар ба дигар дастаҳо, ин шумораи хеле зиёдтар ҳам ҳаст ва дигар дастаҳои болои ҷадвал. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи равшан, ҷамшед махсумов партов ба ҷои магоҳ ва инҷо талош кард барои ба тӯб расидан Шеридин Бобоев, вале андаке дертар ворди ҷои магоҳ шуда буд. ҳамлагари дастаи равшан аз ҳамин хотир муваффақ нашуд. хуб, ҳоло ба ҷои Салавиддин Эргашев ва майдон бозигари эҳтиётӣ Милош Милованович ворид мешавад дар маркази майдон. Азбек Аитов, Милованович, Бахтиёри Хуршед, Алиҷон Кароматлузода, Милованович, Сорбон Ғиёсов, Абдураҳмон Нозимов, Ҷамшед Махсумов, Нозимов, Алиҷон Кароматлузода, Милованович, Нозимов, Маркович. имконият меҷӯянд футболбозони дастаи равшан. пас ба канори рост, як партовро ба ҷои магоҳ интизорем. Ҷамшед Махсумов, Махсумов гузариши ӯ ва партов ба назди дарвоза. қариб буд ки тӯб ворди тӯри дарвоза шавад ва дар ин вазъияти душвор Аббос Амдалебов имконат дод ба бозигарони равшан ва ҳоло зарбаи кунҷӣ. партов ба манҷум шуд аз кунҷи майдон, аммо бенатиҷа барои футболбозони дастаи равшан ба поён аст. дақиқаи 80-уми бозӣ, 10 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми ин вохӯрӣ. Сорбон Ғиёсов, Маркович, имконият идомадони ҳамла ҳаст. Шеридин Бобоев, пасиу ва фурсат барои Азизбек Ҳаитов. инҷо ҳаракат мекард Ҳаитов, аз пой афтид. ҳоло мебинем ки довар чӣ ишора мекунад, ба ӯ дастур медиҳанд аз тоқидоварон. Муҳаммад Расул Одинаев мубориза бурд бо Азизбек Ҳаитов. пеналти талаб мекунанд мухлисони дастаи равшан. бетаваҷҷӯҳ мекунем. инҷо албатта аз қафо зарба буд, вале ин барқастона нест дар ин гуна вазъият. барсад зарба буд.
بازی ادامه دارد. دومای حمله بازیگران تیم روشن. فرصت برای بازیگران تیم روشن، ولی پسی بختیاری خورشید هم چندان خوب نبود. عبدالرحمن نازیمов، جمشید مخزومов، مارکوویچ. توپ از نزد دروازه به بازیکن آورده می شود. بر وقت توپ از میدان بیرون شده است. از همین خاطر بوبویف. شش دقیقه دیگر باقی مونده است و فرجامی وقتی اساسی بخوری. علیجان کرامتلوزاده، میلوش میلوانویچ، فرصت برای بازیگران تیم روشن. علیجان کرامتلوزاده، کادر بازی ویران کرده می شود از جانب نیم محافظتگری دسته روشن و ضربه جریمه‌ای معلوم می شود که در مقابل دولتبек سیدامینов حالا دغل بازی کرده است. علیجان کرامتلوزاده. پرتاب خیلی بلند. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان پنجشیر است و ضربه کنجی در لحظه های آخرین رقابت برای بازیگران مهمان. بیا توجه میکنیم با وضعیت استانداردی که فوتبالبازان دسته پنجشیر دارند. فردوس علی نظرов اولین ضربه کنجی فوتبالبازان پنجشیر بوده است و اینک دومین ضربه کنجی.
علی نظرов ارسال نوبتی با جریمه‌گوی دسته равшан فرصت برای اجرای ضربه و باز هم ضربه کنجی. اینک سه ضربه کنجی در 1-2 دقیقه اخیر. ببینید خیلی امکانیت خوب بود. علی نظرов خیلی بلند و این دفعه با وقتی بازیگر دسته پنچر تو از میدان بیرون شد و وقت برای فوتبال равшан خان. حمله نوبتی دسته равшан فرصت ها خیلی کم باقی موندن. تنها 2 دقیقه دیگر بازیگران پنچر این حالت رو برطرف میکنن. در موسم امسال بازیگران دسته равшан 7 بازی رو مساوی کردند. 7 بازی رو از همه زیادتر دسته равшан بازی رو مساوی کرده است. یکی از بازیگران دسته равшан رو در زمین خوابیده است. چرچف انیق است که از نتیجه بازی حالا قناعتمند نیست. انیق است. بعد از چند ثانیه هم وقت اساسی انجام می‌یابد و می‌بینیم داور چند دقیقه اضافه می‌کند. خب حالا چند دقیقه اضافه می‌شود؟ وقت اساسی 7 دقیقه اضافه کرده می‌شود. وقت اساسی بازی به هر از شانس هست برای تیم میزبان. Karamatlı Zodam. Andrej Marković. عبدالرحمن نظیمов در مرکز میدان تلاش میکند برای انجام دادن یک حمله دیگر. پرتابی او بسیار امکانیتی خوب برای بوبویف. توپ را قبول کرد ولی نتوانست حمله را ادامه دهد. شریدین بوبویف. به توجه میکنیم پرتاب بسیار خوب بود. خب چرا منتظر میشوند؟
یکی از بازیگران دسته پنچر حال آسیب گرفته است. محمد بوریزاد. اندکی آسیب گرفته است. فوتبالبازی رقم 12 دسته پنچر. از 7 دقیقه علاوه شده دو دقیقه‌اش الکی پایان یافت. و یک امکانیت هم داشتن بازیگران پنچر. و قاعده گذار ماس میلوانویچ وارد میکنه در یک لحظه ای که لازم هم نبود. حالا تأخیرات به جای محمد بوریزاد بازیگر رقم 12 با میدان سالار نصرتی فوتبالبازی ایرانی لیگ دسته پنچر وارد میشه. افساید به خرید گرفته شد. حالا در حمله دسته پنچر. ادامه حمله دسته روشن و یک فرصت داشتن فوتبالبازان تیم میزبان. از بازی‌های مساوی روشن امسال 14 امتیاز از دست داد. حالا باز احتمال هم هست که 2 امتیاز دیگر از دست دهند. میلوانویچ، نوزیموف، азбек аитов تلاش میکنن بازیگران روشن در لحظه‌های آخرین و اینجا ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران روشن تعیین کرده میشد در دقیقه 95 و حتی با بازیگری دسته پنچر کارت زرد نشون میداد. سیاز ایندینوف وقتی خورشید دست رفتید به توجه میکنیم با همین لحظه بازیگری رقم 20 دسته پنچر اصلا معلوم نیست که ضربه رو کدومی از این فوتبالبازان نشون داد. یعنی با توپ کدومی از این بازیگران رسید. حالا بسیار خفناک خواهد بود این ضربه جریمه‌ای که داور تعیین کرد. نتنگو لیگنری دسته پنچر با کارت زرد جزا داده شد. خب بهترین فرصت محض همین خواهد بود برای دسته روشن در دقیقه 96 و 97 هم نزدیک می شود. بعد از چند ثانیه هم اگر فوتبالبازان روشن این امکانیت را استفاده نکنند اونگاه فکر میکنم دیگر شانس وجود داشته هم نمیتواند. مشورت میکنم بازیگران دسته روشن شریدین بوبویف، عبدالرحمن نوزیموف، جمشید مخصوموف 3 نفر در نزد توپ هستند. حالا بین خود مشورت دارند که کدومی از آنها باید ضربه را اجرا کنند. خب چیکار میکنند؟ یوگنی گلیتسنکو حالا ببینید انتظار است که هم دسته‌هایش این کار را خوب انجام دهند. خب ضربه را که اجرا میکنند از 3 این بازیگر. دیواری دفاعی را هم خوب بالا ترتیب دادن بازیگران تیم پنچر. توجه میکنیم
Шердин Бобоев ва зарбаро дарвозабон дошта мегирад, аммо аз ҳама варианти дурусттар ки онҷо дастонашро поён мекард Алиҷон Кароматлозода ба назарам беҳтарин шонс буд барои тими Равшан. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем. Бале, бубинед дастонашро поён мекунад Алиҷон Кароматлозода. Шонси хеле хуб агар пас ба ӯ анҷом мешуд. Яъне долон холӣ буд барои Кароматлозода. 7 дақиқа илова карда иловар поён ёфт. ва бо ҳамин Равшан инак маротибаи 8-ум дар мавсими имсолаи Лигаи Олӣ бозиро албатта бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст мекунад ва имсол ҳам онҳо Панчерро шикаст дода натавонистанд дар доираи бозиҳои Лигаи Олии футболи кишвар. Инак ду бозӣ мешавад ки дастаи Панчер аз тими Равшан як имтиёзӣ ба даст меоварад. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад дӯстони азиз аз рақобати аввали даври 7-умин чемпионати Тоҷикистон бо иштироки Равшан ва Панчер, Бобо Холмурозода ва ҷамъи ҳамкорони техникаамон аз варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб ин бозиро барои шумо пешкаш кардем. Сеҳатманду пирӯз бошед то гузоришҳои минбаъд.
Sakram. یک دو سه چهار یک دو سه چهار آواز است باز هم میگیره یک دو سه چهار یک دو سه چهار بیا اگه قوطی میگه کار شکن بیا مریم تیاریم برای خون توپ نداره